Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning ang sama berta pini langkon ita. Chitini phai Kreiser kebar ni bothalang so ser dihun aklam along Orunudoi 3.0 lapen Ayushman Bharat inaugural session ke padopon. Labangso inaugural session video conference ke padopon aho Dr. Himanta Biswa Sharma Honorable CM of Assam ahin pensi lamthe jaiponsi Nirmali atum Varsai kelong dunji aphan kenangsot official aron claim dunangji lapen ration card ke do atum an Orunudoi 3.0 longpet popusi pangdakpon halapu alohi sarpo MLA Rup Singh teron ahin pen ke thanpon ke nili MLA scheme pen lokicharlio somar jasemet metric ke pass pen athak anatum aphan scholarship sitame piponji pusi ningjepon Lapen pini labang so amaya long alohi aman pen MLA Rup Singh teron EM Prabhat Chandra taro VDC chairman Dhon Singh Kro atum pen chenglok penang anke theki ding atum chetong dun Amri pen Hemari Bongrong Karbi Anglong News Mana urang doi matai ke kom betok so botu ni ke jego so petak mana long haru serong pertok atau sensi sa mana tidak non namai dolo apa nama ke dan jadi bangke cita sa si buat di long ke Atau tu nak kolam dia pakai, mungkin bagi urungan tu dah sudah dipuji. Apa ke? Kesini ni itu, dipin nanti kelong nanti atau madu ya orang tu dah tak kesan lo. Siapa ke? Non udam nang udam tu yang kelong ni proten se. Basically ke dah langsung reson card ni. Reson card bed puter urungan dolong ni. Par reson card yang naik pulang te mana Aadhaar card ni. Baik bank account ni. Jadi hai kan tu be keperi apa sih ni kita lepas yang lo lepas. Aduh, be konsensus ke an aguna tu non kopi tu pun atau kopi kanti atau kopi ke Januari tu belum lama tu berbeda atau lakukan lah bangke ke bangke ni intinya belum konsensus kan bang konsep pakai sampai di sini kalau kita dengan sama country kan lah bangke metrik pas untuk film pola bah pokok mana baca di isu tu mantap film isu kita dah hang no lapan Bitri pas itu dia nak soal sekolah lah, latih bangkai pergi bulu lah. Karena sir, normal kan क्या asal kita pagi tu, kan dah shopping show macam kata. Sorkar ada mata lo, tapi mereka ni ni lo, sorkar tu shopping show semua mata, sudah mata, mana bulan tipi mata, sorkar siap ding dulu, kapre, skim tak. Soal lo dat bagai orang ibom lo, dah shopping show tu mereka tipi apa bangkai diri lo. Tapi soal bangkai, ada yang sana tangkap bangkai tak bangkai, soal lo itu lagi. Dong sila bangkai, atas tu kalau kan prokep lain nang lo kutte, atau skim lagi pergi bulu lah. Karena sir, ke orang tu nggak skim bangkai, सब तो लोग हम जीवन ना, kita ni abu tu bangkai 300 dah, abu tu dah, deposit 300 pan bang, apa, mana, apa ni dia akan mana? Jadi apa malam itu sini bangkai, apa malam itu bang bangkai, soal lo tu bangkai matai dah mataket, dan lo tipi bangkai, dah hokpet. Apa? Dah soal lo bangkai, shopping show tu dah cari, gumbong lo keluar dah, skim mana lintas tu dah aku dah jual pun, tapi bangkai kiri lah. खटखटिया लॉन्ग लेबर बोरासा हेमकिमी कांगपुपन जीटीनी फाइक्रेनर कैप अर्नी बोकाजन एलएसी आंखां नेशनल हाईवे 39 अतवार पी अकुंग खटखटी पेट्रोल पंप अदुं लेबरसा हेमकिमी कांगपुपन केएसी लेबर बोर्ड चेयरमैन खरसिंग टिमुं आरिदें पेंसी इंगपुपनलो बांसो लेबर बोर्ड असा हेमकिमी कांगपुपन अलोंग मानपेंगाल हिसार प मानपेन केएसी लेबर बोर्ड चेयरमैन खरसिंग टिमुं माइफु दिलीप किलिंग दुन माइफु Poti Raja, Borbhuja, Kongchunbang, Bharat Inghi, Working President, Joy Hansi, Lapen, Pinangan, Labor Board, along Kiklema Bang Photum, Chetong Donsi, Mayari, Doklong Pen, Maying Niponlo, Bangso Mayalong Kotkoti, Labor Asahem, Kelangchari Jia Phanpura, Robinson Teron, Maipu, Krishna Hansi, Dun Maipu, Vidya Singing Ti Kongchunbang, Sarbinong Singnar, Rapchunbang, Lapen, Samson Tiso, Office Secretary Atoma Phansi, Arpu Pekpono. Bangso mayalong alhisar po atumpen lebord akinang sot binong po alam thi than pajir mitikangsi maying samjin pen may pichon ponlo media ko din ba teman bawang dito kasi ini badak ini la bangso posisi bukan area long dewa piti de kampite te pini ani ini la kana po kan ini badak ni phanang ke api pini pokoknya ni api dewa pangkangan ko jadi halang disu kiling da tu dia ni tengah orang macam kita dengan itu nanti
นี่ตรงมังกับเราจะเป็นนนนี่ลีบางโซ่พิจันฟุกนี่ตรงเลวาโอโคดักพอสุดที่บอกยังเอริฟังทางกันนี่ตรงเลวาปังกันดูฮันนุ่นแต่นี่ตรงเลวาเกไปจงได้จุดนี่ตรงฮาบิงลูเจนายกับตัวกับให้ตามแบบนั้นแต่ที่ที่ตรงกับปีกล้อและเป็นที่ยังกับปีกล้อโดยละให้นี่ตรงจุดลงเลยจุดลงเลยเป็นนี่ตรงที่จุดตลาดกระดาษเป็นละให้ที่เรื่องเอาไว้จากพังสินี่ตรงกับบางตัวเลวานี่ตรงกับปีกแต่เป็นalang itu kita ni dah ni kita dah harap posisi dah kita betul dah yang ini kita kita jangan web Karbi Anglong ni kita dah ni lepas tu lepas ni kita tinggal dah tang pokok tapi ini lepas tu tentang ini dah untuk ni dengan kampung kita kita kan sampai kita dah akan tolong pot ang kita ini lalu lepas ni kita sedang tu tu kalau kita nak jom hantar ni dapat yang lebih minum, lebih minum juga lah. Bangsa lebar kita kita sedang kecepatan kosong di kelima, lebar kosong sih tak kau kelima. Isu yang tu jati kalau itu kata lu suka, tapi ni tu lawan ni kan dah itu nak canggih tapi ni tu dah kau juga nansar. Dah sini tu kan jo Karbi Anglong, otomatis council pun lebar adi parlimen bi dah sini lebar bi posisi parti itu masuk. PGR aputhak Phulonia long ing samjin pen keche song ngasai kedeng pon Phulonia long chitini phai crazer cap arni pen pangcheng pon si PGR along le tharle pedopon vek nang popusi kache song ing samjin pen pedopon labang so along ke ong dung hamphang asong atum pen cherap dun si che song pon bomlo labang so along angtong ing ti ka thar pen lam the ke pachini pon ke CM Dr. Toliram rong hang ke claim thek thelo pusi ningje pon la pen khor sing teron pen sitami PGR ke tharle ponje aphan aja kong avedet luma puta ningje pon lapen thu halapu Karbi soarlo asong KNC atum pen sitame bangso along le tharle pon veksi ke me pusi lamthe pachini pon tangte alang li tum pen kaningje pon alam thele angton pen arjuponik sina lapen partami ladak suri kep dekai mohong kichi gibi aronde pen ke do tum dak dot tip Jasimer langdam lu pulutang te dak kupli Arab apanyong si langdam bong lu pulutang te dak bang ke lage marginalized politically economically ne ilitum kicu na so na hin ben gerenggia abar sai hin ben langdam posida ke dak kapat hidun no lapen racare hin ben langdam posida ke bang ke kapat hidun no jakong masida ke avedet lo Kason sidak teklong do. Non labangso PGR along lear low pensi tep han bang ang hoy. Ki unutum dak pensi akeche ke betum sidang unutum ke ong lo. La pen non business a hin be habe pare langdam posita non bang la daksi chingthuru bodo la so PGR alo si be habe chingthuru. Si Karbi Anglong angkang pi phan langdam lu putang te dak isi aken sara kiso sang sidak ke is kang dokok PGR lam ke pining aning kan le ke klang bong pukali la so phang ba na kaning ri dop pilo ta PGR long le long ten ake ke be tum han thani nang ko la so kaning ri dop pilo non ki boma MSc Pawan Kumar ta me dakten ba kita me hur na ke chot do bang ke pining aning kan po pa kita kaning ri ke jo ding pilo la sira puan aning kan thi isi Karbi tum kopilma pujila ke si kopai ke mi ma kalang nu dong puji masita thang achik lo bangala ke gur bang chu lo hur na ke chu ko son lo ili tum Karbi lo charli song long klembang photo maring so dakan si huri chu asin le pong na ningji lo ili tuma ka che song ili tuma ningki pung ke ko matne aprandam de tik e ko matne ring so se tik kunat ni meglang nu nolang nu pen kupini alam ki lampong klang klet tik bang kursuci itu malong le bang cerai pi dia lo jo pu pen la meg hini thek lor tai ning kang thek bang ave ning pung thek bang ave na si hala so thang achik lu ka che song hotan ni le the ning je lang kupia join ni si ka che song ma hala bang ining alo che sek thek ni ering so da ka join ni si ka che song chot pu tang te la bang ke hala komasi areng nang pasu mahala tum han ngim net tang lo te jukok lo kala ga justice long lo jukok lo
Seta hala so pole tum ile tum kacha song kali mati ereng so da ka pole kacha song kali da so lama chini pa mene kaso hala so ta ninje lo ereng so pole kacha song kali ile tum kacha song bangke ile tum along le phelang nang cherai pidet ile tum along ri ardo nang to tum ko ka phian ta ile tum long ri long par hem phu phan ta renga agu pe so hailang hala an kama tha par nuk dam nai polo la si non cái làng đam lo penangan na song tum la so ka che song long ni di la so song pun ni jong de la sita penangan na song tum a phi chi ru thu ya da bang ke lage si ning duk ni me lam ro no na so ka che song ge pini er set pro set song party thorom chiku pe pen long ri long pat a farman ile tum ga do ve chito pet si ar jap nei to sita non ke kumane ka che song la si jap on de ni dak dun ning tung te hala so munit de ni la phaning dok di la so kache patin amasin nona bangke muni tum kachi vung seroi kache khang seroi la so bang dupok lo la si non ta por do lang hala so kache khang seroi kachi vung seroi bang la king ton nang ko pir thelam chewar thai si non jasemet la so pgr vgr ar lo ki pro akit che ke bi tu ma phan ko so na ka tharli po hala so lama ki mun thinang po la e thever si ma thanang po la pen la dak pen le Katharli un ilu pulotang te Karbi Anglong arat ke hem dokli ta chong lo ka che song phan hem pre ke hang ji phan ke ma thanang ilu la elong beda dim ben jong si tum cho tharli uni cho tre thi pulotang te nang li ang kang pielam ko so la ma thaun ko ke la si la pena ko iso na ma tha thu nei bang ke la dak le ka tharli un lu pulotang te li tum ang kang pi da ki un do la hello ji semen ni chi bi nenge la so pgr vgr long le ki un elo pulotang te angkang pi da ki un elo la dang le ki un lo tang kang pi da ki un an par ke la dak mun thi ke no pi si klem nang ma ka semen ni da ra pa si chuning ri lo la lo sar de tang te la ke dam tang arnis tami doctor tileram nang la pherang ke thain lo ning je lo je khironi long pgr vgr ke do ara ra tum Guwahati High Court stay order 700 pasigipu jonsi laso stay order 700 ra joini sinon ma ke eviction elu pasigipu jonsi laso stay order jonsi extend bon mate sir mentu aran yang si eviction ilong pasa la jasemet Guwahati High Court pen stay order wandet wa putha ka bangke Karbi Anglong Autonomous Council pen rar phan lam chobai det purotan le ko son lo ladak don suri hini le kai Bijara Don Suri Hini. Anpar ke Don Suri Hini yang bongpen Guwahati High Court long case ki pidam ke la ke Doning Koirai Hini bet. Ning si big non Don Suri Hini yang bongpen Doning Koirai Hini bet case pidam ke. La pen la Doning Koirai Hini ya phansi Guwahati High Court ke stay order ki pi. Stay order ki pi ta ajirding len ali. Ke damtang pai chiklu August achiklo apharmanan aphansi stay order pichot laso apita thale longle pulei pugali to la doning kora hini atum stay order bang extension le ended lo puboi fit ta ended lo bisarlam ended lo pusita doning kora hini phanle tum palom te kang wong sita lapu don pharo kresir kebra frog mar keb dolang lan bag dolang ke di pa don pharo kresir keb dolang hala don pharo kesi kep adon phan kopi polo thali le der kente hala tum ke stay order ta be kopi lo pathe po kente la pen Guwahati High Court phan amman ki pi polam da parlen parlo ke che ke be phan ke rai dunji phan polo tang de Guwahati High Court phan da amman pi ji tita met phang akar bi phan ke rai kom je phan ke Guwahati High Court phan da amman ki pi konar lo polo tang da nili pang bar dam po sarthe phang chu ke hai ha phelang pi don bosco school keronia dunga long le chiring pare si du chiring pare si long le long Guwahati High Court bang apulo Karbi Anglong Autonomous Council hello appellate authority lo aja kong ke nai lo alang li tum le long le putak pang sai nang kulo sita sarthe phangchu ningkan thongkep le kai lo piniar nian ta along le chelong le lang Guwahati High Court pen order pidera pika a court arkan pet sita limit hang case phana bang ke rai ri kita ha bang ki che ke bi phan ke rai kom je phana bang ke Guwahati High Court aman a som se kena pardon thang ki lasi Guwahati High Court phan non pini pathedam lok bangala ke lam chubai mohet ni puet lo
stay order pu bangke rat det chini nei la ke don ing koi ra hi ni vet la ke lam chobai ka do be phan le stay order ki pi kali la si pini ke alang litum Guwahati High Court alam pathi lok si pini bangke abinong et bangke eviction ke claim hai he ke claim tek he la helo ahok ber lam ma là tim Karbi Anglong pen ke pang kre ve jog la he kalang lo ke claim ngang tung te abinong et bangke la so PGR lo ke do jaseme daksuri cap lekai amuluk akeche ke betum hanalang tum vote peng som te chemat sam ada